Iyi ni inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho abantu bakomeje kugenda babona videwo y'umugabo usa nk'ikihebe. Ni ikihebe koko. Tokiyo yishe benshi, Tokiyo yasambanyije abagore benshi b'abatutsi muri Masisi, Kivu y'Amajyaruguru yose. Tokiyo ni umwe mu byihebe byari bihangayikishije igihugu cy'u Rwanda, bijyanye n'ibyaha bakora kandi bakoze kandi bifuzaga kuzasenya u Rwanda. Iyi rero ije ari inkuru nziza cyane ku bakunzi b'u Rwanda, ije ari inkuru nziza cyane yakataraboneka ku baturage b'u Rwanda bose, ikaza kandi ari inkuru y'incamugongo ku bigarasha interahamwe ndetse n'abakunzi ba Tshisekedi na Tshisekedi ubwe ndetse na Sebarundi bifuza gukuraho ingoma y'u Rwanda, ingoma ya FPR, ingoma y'abatabazi batabaye abanyarwanda mu bihe bikomeye abanyarwanda bari bakeneye gutabarwa. Tugiye rero kubagezaho iyi nkuru ikomeye cyane yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga, video ngira ngo mwagiye muyibona, aho byagaragaraga harimo uwitwa Tokiyo, umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba FDLR bakoze ibyaha bitandukanye ndetse bashakishwaga ku buryo bukomeye cyane. Aje akurikira rero bagenzi be bagiye bafatwa, abandi bakishwa mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu Tokiyo rero ni ndetse ni inkuru yashimishije abakunzi b'u Rwanda bose. Iyi nkuru rero ije kwemezwa na M23, aho M23 yemeje ibyifatwa ry'iki kihebe, ikemezwa ko yamaze gufatwa. Bimeze bite? Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Umutwe wa AFC M23 wemeje ko wamaze gufata Yoweri uzwi nka Tokiyo, umurwanyi mukuru w'umutwe wa FDLR wari umaze igihe kinini akorera ubwicanyi abanyekongo bo muri teritwari ya Masisi. Guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wo mu ruhande rwa M23 Ngarambe Manzi Willy, akabiri n'ubundi bafite umujyi wa Goma, yatangaje ko Tokiyo ukomoka ahitwa Ikivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda yafatiwe n'ingabo za M23 mu gace ka Muzimu muri Masisi. Haretse ku rubuga rwe rwa X ati undi murwanyi ruharwa yafashwe, ibi igihombo gikomeye kuri Kinshasa. Umwe mu bayobozi bakuru ba FDL uzwi nka Tokiyo, izina rye nyakuri ni Yoweri, ukomoka Ikivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda, yafatiwe n'ingabo za M23 mu gace kitwa Muzimu muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa kane w'iki cyumweru nibwo ingabo za M23 ziyobowe na Colonel Nsabimana Samu zeretse abaturage uriya murwanyi. Mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, abanyamasisi bumvikanaga bavuga ko Tokiyo yari amaze kwica abantu benshi, ndetse hari abayumvikanagamo bavuga ko bibaye byiza nawe yakwicwa. Vice Guverineri Ngarambe Willy asobanura ko Tokiyo ari umugabo warangwaga n'ubugome bukomeye, cyo kimwe n'abandi barimo Jean Marie wo mu mutwe wa Nyatura, Taiga na Ignace Dunia. Yavuze ko Tokiyo yagize uruhare mu bikorwa biteye ubwoba nko gufata ku ngufu, ubwicanyi no gutwika ingo z'abatutsi zitabarika. Ashimangira ko ifatwa rye ari igihombo gikomeye ku buyobozi bwa FDLR. Nyuma yo gufata Tokiyo, AFC M23 yaburiye FDLR n'indi mitwe iri mu duce igenzura ko nta mahirwe igifite. Ishimangira ko kurinda abaturage b'abasivile aricyo kintu ishyize imbere kurusha ibindi. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibya Tokiyo. Reka dukomeze n'iyi nkuru. Nous on a toujours été regardants sur les accords que nous signons. Nous les respectons à la lettre chaque fois. Nyuma y'ibitero simusiga bya FRDC ku birindiro bitandukanye bya M23, umuvugizi wa FRDC Sylvain Ekenge akaba yegerewe n'igitangazamakuru gikomeye cy'Abadage Deutsche Welle, kikamuganiza kugira ngo asobanure ku bitero bamaze iminsi bibagaba kuri AFC M23 ndetse n'ibice bituwemo n'abaturage, haba ku violence stelefe ndetse n'ibindi bijyanye n'ibyo bitero bikomeje kugabwa n'indege z'intambara za CH4, n'indege zitagira abadereva bakunze gukoresha mu kurasa ku birindiro bya M23 ndetse no mu bice bituwe n'abaturage cyane, harimo ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Tugiye kugaruka rero kuri iyi nkuru ya Deutsche Welle, aho umunyamakuru yatangiye amubaza ikibazo kivuga kiti
AFC M23 iherutse kuvuga ko itazongera kwihanganira ibitero bya Kinshasa. Mwe murabivugaho iki? Sylvain Ekenge yagize ati twebwe duhora twubahiriza amasezerano yose dusinya kandi tuyubahiriza uko yakabaye, ariko buri gihe ni AFC M23 yica amasezerano yo guhagarika imirwano. Nabigarutseho inshuro nyinshi. Umunyamakuru wa Deutsche Welle akomeza agira ati ariko AFC M23 irabashinja ko ari mwe mu barasaho ibisasu ku birindiro byabo. Sylvain Ekenge ati ariko twebwe ntabwo turi itorero cyangwa idini cyangwa urusengero. Mu itorero niho bavuga ngo niba bagukubise urushyi mu itama ry'iburyo ujye ubahereza n'itama ry'ibumoso bongere bakudihe. Twebwe ni twahora turebera ibitero n'ubushotoranyi tudasubiza. Baravuga ngo twabarasheho nyamara nibo baza kudutera natwe tugasubiza. Ntituzabareka ngo bakomeze ibyo bashaka kandi ntatwe ntituzemera guhohoterwa. Tugomba guhitamo dushaka amahoro cyangwa ntayo dushaka. Umunyamakuru yongeye abaza Bwana Sylvain Ekenge ati muvuga ku masezerano y'iby'ingenzi kandi imwe mu ngingo ziyagaragaramo ikibazo cyagarutse cyane ni ikibazo cy'ingabo za FDLR ziri ku butaka bwa Kongo. Icyo kibazo kigeze. Sylvain Ekenge mu gusubiza ati ingabo za FDLR zasubije ku butumire bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umunyamakuru ati zivuga ko zishaka kwishyikiriza MONUSCO ariko ngo inzira zarafunzwe. Sylvain Ekenge ati n'abandi bazibuza kwishyikiriza. Uwo muntu yakwibaza ati FDLR ziri mu gice kiri mu maboko y'u Rwanda na AFC M23 cyane cyane mu karere ka Rucuru, zirashaka kwishyikiriza MONUSCO ariko barazibuza. Umunyamakuru ati kandi mu bitekerezo byanyu niki gituma bazibuza kwishyikiriza? Ati simbizi, icyo ni ikibazo cyiza cyo kubaza abazitambamira, ariko ntekereza ko niba dushaka amahoro dukwiye gukorera hamwe kugira ngo turangize burundu ikibazo cya FDLR. Tugomba guhuriza hamwe imbaraga. Twebwe turimo gukora uruhare rwacu. Twamaze gusaba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza kandi turacyabakangurira kubikora. Ndabasaba byimazeyo gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza, ariko abandi nabo bakwiye kudufasha muri urwo rugendo. Umunyamakuru arongera amubaza ati abo bandi muvuga nabo muri kugirana ibiganiro i Doha, kuki mugirana ibiganiro kandi imirwano igikomeje mu rugamba? Sylvain Ekenge ati ikibazo nuko bo batitaye ku biganiro, ntibashaka kubahiriza ibyo bumvikanyeho, bakomeza kugaba ibitero nubwo hari amasezerano yo guhagarika imirwano. Ntituzabyemera. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ntizigira ubwa mbere bwo gutera, ntabwo tuzigera tubanza gutera. Igihe cyose ibitero bitangizwa na AFC M23 natwe tugasubiza. Umunyamakuru arongera ati ikindi kibazo gikomeje gutera impungenge n'ubwicanyi bwa ADF, nubwo hari ibikorwa byo gufatanya hagati ya FARDC na UPDF ariko ubwicanyi buracyakomeza. Mu bisobanura mute? Ese ibyo bikorwa byo gufatanya ntibigira umusaruro? Sylvain Ekenge ati turimo gusesengura imikoranire ishobora kuba iri hagati ya ADF na M23. Twashyize imbaraga nyinshi mu gice cy'amajyepfo y'akarere ka Beni aho twakuye ingabo zimwe bikaba byarasize icyuho. ADF zahise zibyaza umusaruro iyo situation. Ubu twongeye kohereza ingabo nshya n'abakomanda bashya mu turere twa Ituri na Beni. Ubu ibikorwa biragenda neza kandi ntekereza ko tuzagarura ituze vuba. Umunyamakuru ati none se ibintu bimeze bite muri iki gihe mu gace ka Uvira? Sylvain Ekenge ati ubu ibintu biri mu mutekano usesuye, abaturage barakora kandi umuyobozi mushya w'intara ya gisirikare hamwe n'umuyobozi mushya w'agace k'imirwano bamaze gushyirwaho mu mirimo yabo. Ubu ibintu nta mahoro.
ibintu rwose amahoro ni barabara, nta kibazo gihari uretse amakuru y'ibinyoma atangazwa n'umwanzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe turi maso kandi turakora. Ingabo zacu z'igihugu zirakora kandi zifite inshingano yo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Umunyamakuru ati mu gusoza ko hari abasirikare benshi bafashwe muri FARDC, bamwe bashinjwa gukorana na AFC M23, abandi na Joseph Kabila. Mwatubwira iki kuri ibyo? Sylvain Ekenge ati ibyo ni ikibazo cyakagombye kubazwa inzego z'ubutabera cyangwa iz'umutekano. Njye sinzi neza uko dosiye zihagaze, sinagira icyo bivugaho kuko ntacyo nabibamenyeshaho neza. Ngira ngo rero murabyumvira neza, iki ni ikiganiro gikomeye cyane cy'ikinyamakuru Deutsche Welle, ikinyamakuru cyo mu Budage, aho cyaganiye na Bwana Sylvain Ekenge, akagira byinshi agarukaho by'umwihariko ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko badatera ahubwo baterwa, mu gihe AFC M23 imaze iminsi by'umwihariko kugira ngo murabyibuka neza bakimara gushyiraho umukono ku masezerano i Doha muri Qatar. Uwo munsi FARDC yaraye igabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23 ikoresha za drone zabo z'intambara isanzwe ikoresha za CH4 ndetse n'abazarendo ku butaka, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abavugizi batandukanye ba M23. Ngira ngo ibyo byo murabizi neza cyane. Sylvain Ekenge rero nta kuzuyaza ati twe dushaka amahoro, ntabwo dushaka intambara. Bakunzi ba Pilot News TV, ndabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe mukanda subscribe, like na share, ubundi amakuru yacu akomeze bagereho 5 kuri 5 nkuko dusanzwe tuyabagezaho, mukanda garukana n'amakuru arabagezweho muri ako kanya. Ndabashimiye cyane.